twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi kugira ngo adukize. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugirira neza kuri iki cyumweru cya kane cya Pasika, none tariki 21 Mata 2024. Iki cyumweru cyitwa icyumweru cy'umushumba mwiza, kikaba n'icyumweru cy'ihamagarwa butumwa. Nawe rero aya masomo tujye kwakira agufashe kumva ijwi rya Nyagasani ndetse no kwitaba karame, bityo umenye Yezu, umukurikire kandi umukurikize buri munsi. Isomo rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 4 umurongo 8 kugeza kwa 12. Petero atumizwa imbere y'inama nkuru ya Isiraheli, ubwo yuzuye Roho Mutagatifu arabasubiza ati: batware namwe bakuru umuryango, uyu munsi turabazwa iby'ineza yagiriwe ikirema no gusobanura uburyo uyu muntu yakijijwe. Nimumenye neza rero mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isiraheli ko izina rya Yezu Kristu w'i Nazareti mwebwe ubwanyu mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye, ari ryo uyu muntu akesha kuba ahagaze imbere yanyu ari mutaraga. Yezu uwo niwe ryabuye ryajugunywe namwe abubatsi, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Bikaba rero nta wundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo turonkeramo uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 118. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Abatinya Uhoraho nibabivuge babisubiremo bati: urukundo rwe ruhoraho iteka. Ibyiza no kwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. Ibyiza no kwisunga Uhoraho aho kwiringira abanyamaboko. Ibuye abubatsi bari barajugunye niyo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho niwe wagennye ko biba bityo, maze bibagatangaza mu maso yacu. Ni wowe Imana yanjye ndagushimira, Mana yanjye ndakurata. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Isomo rya kabiri niryo mu baruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohana Intumwa, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Nkoramutima zanjye, nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya, nuko itamenya Imana. Nkoramutima zanjye, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristu azigaragariza tuzaba dusa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 10 umurongo wa 11 kugeza kwa 18. Muri icyo gihe Yezu abwira Abayahudi ati: ninjye mushumba mwiza. Umushumba mwiza yigurana intama ze. Naho umucanshuro utari umushumba ntabe na nyiri intama, abona ikirura kije agatererana intama agahunga. Ikirura kikaziraramo kikazitatanya. Agenza atyo abitewe nuko aba ari umucanshuro, maze intama ntizibe zimushishikaje. Ninjye mushumba mwiza. Nzi intama zanjye nazo zikamenya, mbese nk'uko Data nzi, nanjye kandi nkamenya Data, ndetse nemera guhara ubugingo bwanjye nkabutangira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo ngomba kuzizana zikazumva ijwi ryanjye, maze hakaba igikumba kimwe n'umushumba umwe. Ngicyo igitera Data kunkunda, kuko ntanga ubuzima bwanjye kugira ngo musubirane. Ntawe ubunyaga, ahubwo ninjye ubwanjye ubutanga. Mfite ububasha bwo kubutanga, nkajya n'ububasha bwo kubwisubiza. Iryo ni itegeko nahawe na Data. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Kristu umushumba mwiza naturagire, maze natwe tugume mu rwuri rwe. Tugeze ku cyumweru cya kane cya Pasika, icyumweru cy'umushumba mwiza, Yezu Kristu umushumba mwiza, tukanahimbaza ihamagarirwa butumwa, journée de vocation. Bityo nawe wumva ijwi rya Nyagasani guhamagara, maze witaba ugira uti: karame Nyagasani ndaje, kuko umpamagaye ngo nkore ugushaka kwawe. Aya masomo aryoshye cyane, tujye kuzirikana ku ngingo igira iti: kumenyera Yezu bituma umumenya. Être familier avec Jésus, kumenyera Yezu.
hari ikibazo babajije umwana agisubiza neza cyane, bati iyo umushumba abuze intama imwe yaheze yazimiye yabigenza gute kugira ngo yongere ayigarure ayibone? Umwana arasubiza ati nta kindi yakora usibye guhebeba, bityo iyo yahene cyangwa ya ntama yumvise wa mushumba ari guhebeba ihita imenya uwo mushumba, ubundi kazi imukurikiye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristu akuzwe. Uko uwo mushumba ahebeba agiye gushakashaka ihene yazimiye, iyo hene yakumva ijwi rya shebuja ikitaba ikaza imusanga, nta nibyo twagereranya n'Imana idukunda yohereje umwana wayo Yezu Kristu ku isi. Nuko Yezu Kristu akisanisha n'abantu. Yezu Kristu wigize umuntu, Imana yigize umuntu kugira ngo aducungure. Yezu Kristu umushumba mwiza. Iyo ntera rero iri hagati y'intama ndetse n'umuntu twagenya n'intera iri hagati y'Imana n'umuntu. Yezu Kristu uza gutabara abantu. Uyu munsi rero turasaba inema yo kutitiranya ijwi rya Yezu n'abacanshuro, bikadusaba kubivangura, distinction. Ese uzi gutandukanya ijwi rya Yezu n'iritari rya Yezu? Nta kindi biza kugusaba, ni intego tujye kugendaho igira iti kumenyera Yezu bituma umumenya. Il faut être familier avec Jésus. Ukamwumva, ukumva ijwi rye, ukaba hari uko mwabanye mu nsiranye, nibyo bizatuma umumenya, kuko nyine usanze umumenyereye. Mu isomo rya mbere twumvise Petero n'izindi ntumwa bamaze kumenyera izina rya Yezu, ryari izina rikora ibitangaza. Bari imbere y'ikoraniro, batumijwe, bahamagajwe, kubera ko rubanda babagirira ishyari, abakuru b'umuryango. Nta kindi Petero aza kwireguza usibye izina rya Yezu ryakijije ikirema, rikomeza kugenda rikora ibitangaza. Izina rya Yezu kurimenyera, kumenyera niwe izina rya Yezu, rya zina rikiza. Nuko rero Petero agahamya ashize amanga ko umukiro, uburokorwe bitangwa na Yezu Kristu wapfuye akazuka. Iryo zina rye niyo riri gukora ibitangaza. Nguko kumenyera Yezu bituma umumenya. Kristu umushumba mwiza ukomeza kuragira intama ze, abarwayi akabakiza, abafite inzara akabaha icyo kurya, abatanye abanyabyaha akabaha imbabazi, uburokorwe. Zaburi y'uyu munsi iraza idukomeza itwereka Yezu shusho y'intabwa, abahawe akato, abari kure, intamenyekana, ryabo yabubatsi bajugunye ryahindutse yo ry'insanganyarukuta. Yezu Kristu wita no kuri abo bababaye, bashavuye, bari kure, bahawe akato, kugira ngo bagire gute? Abakize, kuko Kristu ari umushumba mwiza. Isomo rya kabiri riratwereka Kristu umushumba mwiza uduha kugira uruhare kuri kamere Mana, natwe tukaba abana b'Imana tubikesha Yezu Kristu wagize gute? Waje kuducungura. Iyo nshinga rashete irerekeza cyane cyane kuri Yezu Kristu wigize umuntu. Icyaha cyari cyaratuguze, se kibi yaratuguze, kubera ubucakara bw'icyaha twari turimo, Yezu Kristu akaza gutugurura kugira ngo dusubize ubuzima bw'abana b'Imana. Ngo wa mushumba na ya yindi itari mu rugo ajya gushakashaka wowe nanjye, kugira ngo tugirire neza, tubeho, tubeshweho na Kristu, impuhwe za Yezu Kristu. Ngo kwitwa abana b'Imana tutari tubikwiye, bityo natwe tukagira uruhare mu kuba abana b'Imana, twigana Yezu Kristu, we mwana w'Imana nyakuri, fils de Dieu. Umuhanga niwe wavuze ati burya umenya umuntu ngo ari uko musangiye umufuka w'umunyu. Bishatse kuvuga mubanye igihe kirekire, umwumva, aguhumurira, umwitaho, akwitaho, mukabana, mugasabana, mugasangira akabisi n'agahiye. Nawe rero umubyeyi, ntushobora kumenya Yezu Kristu umushumba mwiza mu gihe ntaho mwigeze muhurira, mu gihe utaramwumva. Bigusaba ngo umwumve ari mu byanditswe bitagatifu, ari muri experience z'ubuzima, ari mu bikorwa, ukamenya impumuro ya Yezu, ukamenya injyana ya Yezu, ukamenya uko Yezu Kristu akora. Aho niho uzamumenya. Bigusaba iki? Kumenyerana na Yezu bizatuma umumenya. Être familier avec Jésus. Ni nabyo twumvise mu Evanjiri y'uyu munsi, Kristu umushumba mwiza. Twongere tuzirikane umushumba muri Isiraheli uburyo yarafite connotation mbi, pejoratif. Ko umushumba nanjye kuvuga byari nk'ubuhanya, byari ibyago bikomeye, kuko abashumba muri Isiraheli bafatwaga nk'insuzugurwa, bari barahaye akato, bari bari kure, demarginalisé, ku buryo abashumba ndetse n'abasoresha, abigisha amategeko n'abafarisayo bari barabahaye akato, ntibakandagiraga mu ngoro. Insuzugurwa, intamenyekana, intabwa, abo basa nabi. Ariko twongere dutekereze kuri incarnation, Yezu yigira umuntu,
Ni hehe yageze bwa mbere? Ni mu kiraro cy'abashumba. Abashumba nibo yasanze bwa mbere. Kubera iki? Kuko Yesu Kristu mbere na mbere umushumba mwiza aza gutarona yandi yazimiye, wa wundi bahaye akato, wa wundi w'intabwa, intamenyekana, kugira ngo Yesu Kristu atwereke ko adukunda. Umushumba mwiza uza naho turi, aho badutaye kugira ngo adutore, adutake, adutoneshe. Icyo nicyo cya mbere cyatumye Yesu aza, akabonekera abashumba bwa mbere, akisanisha nabo. Ariko icya kabiri nuko Yesu Kristu yazirikanaga uburyo abashumba, ngo abashumba bakundaga amatungo yabo, ngo ku buryo barayarariraga, bayagumagaho, bakayararamo. Yesu Kristu rero mu gufata ishusho y'umushumba, nanjye kuvuga isuzuguritse, ni ugushaka gutwereka uburyo akunda abantu. N'iyo shusho y'umushumba usuzuguritse, bityo agatwereka ko aje kuba mu bantu, gusa n'abantu, kwigira umuntu, kubana n'abantu, akababamo. Akaba mugani umutagatifu Agusitini ati, umushumba agomba kugira impumuro yizaragiye, y'intama aragiye. Na Yesu nawe aje kugira ngo yumve iyo mpumuro y'abashumba, yumve iyo mpumuro iri mu kiraro, maze abone uburyo atugirira neza, kuko turi abanyabyaha n'abanyantege nke. Yesu k'umushumba mwiza aje gutwibutsa ko atajya twinena, ntabwo ashaka kuduha akato, ahubwo abashaka kugira ngo aduhurize hamwe, twunge ubumwe, tubane nawe atatwishe, atatwinena, kuko adukunda byahebuje. Ngiye ishusho Yesu yafashe y'umushumba usuzuguritse, ari ukugira ngo aduheshe agaciro, akemera kwisuzuguza ari Imana kugira ngo aduheshe agaciro twebwe abantu b'abanyabyaha. Ngaya magambo Yesu yivugiye ubwe uyu munsi ati, umushumba mwiza yigurana intama ze, nzi intama zanjye nazo zikamenya. Amen. Nguko Yesu Kristu yisanisha natwe, so familiariser avec nous, nuko akamenyerana natwe kugira ngo atumenye. Wowe uri iki, njyewe ndi iki, cyo kugira ngo simenyerane na Yesu, bityo nkurizeho kumumenya. Muvyeyi, muri aka kanya guhubwira akantu keza Yesu akunze gutindaho, akantu ko kujugunywa, kuba intabwa, intamenyekana, wahawe akato, uwo baciriye urwo gupfa, uteye ipfunwe, wahawe akato. Ako kantu Yesu aragakunda. Aho niho Yesu aza kugira ngo yerekane, amenyekanishe uwo nguwo nyine bataye. Nawe uzamenya Yesu ari uko abanje kumumenyera. Umumenyerane w'ibyago, umumenyerane w'abababaye, wabaciye bugufi, intabwa, intamenyekana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rumwe rwarabuze urubyaro. Nuko igihe kiza kugera Yesu arabibuka. Wa mugore igihe kiza kugera aza gusama, igihe cyo kubyara kigeze, ngo ajya mu bitaro. Ageze mu bitaro kugira ngo yitegure kubyara, nuko agiye kubyara, ngo abyara umwana ucitse akaboko, udafite akaboko. Wa mugore arareba hirya, areba hino, akurikije ubukira afite ndetse na sosiyete arimo, uburyo baza kumwakira, yibaza uburyo uwo mwana agiye kumwerekana ko ari wowe mubyaye. Wa mugore yumva afite ipfunwe n'agahinda, yibaza uko agiye kunyenzeza uwo mwana. Rimwe ibitekerezo bikamuzamo ko umwana agiye kumusubiza Imana. Nawe urabyumva mubyeyi, ikindi gitekerezo akabura uburyo yabikora. Areba hirya, areba hino, kubera ibifaranga yari afite byinshi, ngo atanga karuswa, ngo agahereza ngo umuganga wari uri hafi aho ngaho, amusaba ko bagurana n'umugore wari uri hafi aho ngaho, nawe wabyaye umwana mwiza umeze neza, bityo akamuhereza uwo nguwo ufite ikibazo. Ko muganga yaje kubyemera, wa mwana bagira bate, baramumuhereza. Wa wundi ubuze akaboko, urugingo rw'akaboko, bamuhereza wa mugore w'intabwa wari uryamye aho ngaho. Ubwo wa mugore w'intabwa akangutse, asanga afite umwana nyine atazi ibyabaye, kuko nyine nawe yaramaze kubyara. Atangira aramwonsa, wa mwana yakira ibera, araryonka. Nuko wa mugore wundi nawe afite cya gihinja cye kindi, wa mwana umeze neza, nuko yatangira kumuha ibera, umwana akarira. Aza gufata imigambi yuko agiye guhita amuhungisha vuba na bwangu, ubundi batahe mu rugo. Induru y'aho mwana ituma bari mu bitaro bose baza kureba ibyabaye. Ugahagataho umuryango wa mubyeyi wari ukize cyane, wari wafashe wa mwana, baza nyine kugira ngo batware wa mwana bamujyane mu rugo. Umukozeho wese wo muri uwo muryango, umwana akarushaho kurira, akarira bikomeye cyane, akaboroga. Ibitaro byose birahurura, bije kureba ibyabaye. Kubera induru y'uwo mwana, uwo muryango wabo bari kumukoraho, wa mwana agahita arira. Haje kuza igihe bya bintu by'uko
umusazi asarakaga ku ijambo ngo haje kuza umusazi ngo abonye uburyo wa mubyeyi bari batayeho wa mwana ngo wari uvuze akaboko, uburyo wa mubyeyi ari kumwonsa wa mwana akishima, ngo arangije ngo wa musazi ngo afata wa mwana wavutse neza, aramufata amushyiraho umubyeyi n'ubundi wari uri konsa wa wundi, nuko wa mwana ngo ahita yakira ibere, araceceka ntiyongera kurira. Abari aho mu bitaro bose bavuza impundu nyinshi cyane n'amashyi menshi cyane, ati umwana yabonye nyina ngo uriya nyina. Ubwo hagati aho wa mubyeyi w'umukire waza kugira ikimwaro gikomeye, niba yongera kujya gufata wa wundi wiwe ubundi akamutwara, abura uko yabigenza. Nuko bya bindi by'uko nyine uwahawe byinshi azabazwa byinshi, kandi ngo uwabariwe byinshi na niwe ukunda cyane. Aba bana bombi baguma kuri wa mubyeyi bamera nk'impanga, akomeza kubarira abitaho, naho ureka undi ataha amaramasa nta mwana acyuye kubera isoni n'ikimwaro, kuko nyine atari kongera kuvuga ibyabaye byose. Ba bana barekerwa wa mugore niwe uri kubitaho, bombi arabitaho, ba bana barakura bamererwa neza kubera Imana. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristu akuzwe. Nguko bizarangira ushobora kuba ufite amafaranga menshi cyane ariko ntawe wabona aho ugura ihirwe. Ushobora kuba ufite ibintu byinshi cyane ariko ntuzigera ubona ahantu ugura ihirwe. Ihirwe ritangwa n'Imana, kado y'Imana. Nguko bamwe batangira kugaya iby'Imana yabahaye bagatangira bijujutira Imana, abo ni abashumba gito. Uko no gutamenya umushumba Yezu Kristu wakugaburiye ukwitaho, nuko rero ugatana ugashaka kugirira abana bawe nabi, kandi uri umushumba ukabatanga ukabatagaguza, ukabihunza ukabirukana. Bya bindi byabo mu rwaza ati byanjye mbyirire, abandi bazabakira nyine. Abo ngabo ni ishusho Yezu Kristu zantamenyekana, babandi badashobora kwivugira, babandi bahawe akato, babandi urubanza rwabo rushobora kurunyweraho amazi. Abo Yezu Kristu azabavuganira intamenyekana. Uyu mugore w'intamenyekana utazi ruhe na ruhe n'ibyabaye ashobora kuba atabizi ko baguranye umwana we. Yezu rero yaje kugeza igihe aramumuzanira n'ubundi. Uyu mugore usangwa na bose, abana bose bakamugana, abababaye, abashavuye, abarwaye, abafite ubumuga, bose bakamugana kandi bakonka kuri rya bere rye, bakanyurwa bakishima ntibongere kurira. Aratwerekeza kuri Yezu Kristu umushumba mwiza, uri mubyeyi nyine ubona umwana we. Abantu bose bashaka kukwirukansa, bakagutoteza, bakagucira ubwo gupfa, ariko uhungiye kwa Yezu, Yezu arakwakira ukamererwa neza. Nari ngiye kuvuga ukonka kwibere rya Yezu ukamererwa neza, mu gihe abandi bo bari gukwirukansa, babigisha amategeko n'abafarizayi batemera ko aho ninjira no mu ngoro. Yezu arakwakira kuko Yezu ari umushumba mwiza. Nk'uko igihe kizagera, ako kantu ka distinction, kumenya gutandukanya Yezu n'abandi, amajwi ya Yezu n'atara ya Yezu, bityo bizagufasha kumenya kubaho no kuba mu buzima bugororotse, nta kwiba, nta kubeshya, ahubwo ugenda mu buzima bugororotse, kuko Yezu Kristu iyo umenyeranye nawe akunda ibintu bigororotse. Yezu Kristu babeshyera, Yezu Kristu batoteza, Yezu Kristu baharabika, Yezu Kristu basebya, Yezu Kristu bagira nabi. Iyo niyo shusho yifuza nawe ko yaza gukureberamo, bityo akakugira neza, akagukiza ku mpuhwe ze. Yezu Kristu ni wa wundi useba kugira ngo baguhe agaciro. Icyanyuma nasorezaho ni isengesho ryo gushengera tujya tugira. Bamwe bati ntabwo njya numva neza ijwi rya Yezu, abandi bambwira ko bumvise ijwi rya Yezu ariko njye simbyumve. Aha, igisubizo nta kindi, ni uko utaramenyerana na Yezu. Nurangiza kumenyera uko Yezu avuga, uzahita umwumva kandi uzamererwa neza. Yezu Kristu nyine ameze nk'uyu mugore wicecekeye, ariko Yezu akagenda akoresha ibimenyetso kugeza igihe umwana we yongeye kumugarukira, ndetse akabona n'undi akamwitaho uko nyine afite uburyo yamwitaho. Burya Yezu uko guceceka, lo silence, Yezu Kristu akunda umutuzo. Na niyo mpamvu n'igihe udashobora kwivugira, uri ntamenyekana, aho niyo Yezu Kristu yigaragariza, akaba ari gukuvuganira, kuko n'umushumba mwiza ntazigera guterana na rimwe. Igihe cy'akarengane Yezu Kristu aragaragara, igihe cy'amakuba, igihe cy'ibitotezo Yezu Kristu aragaragara. Ngo Yezu Kristu umushumba mwiza uzahora kuragira, nawe icyo usaba uyu munsi ni ukumumenya. Yezu Kristu uzamumenyera hehe? Nta handi usibye mu isengesho. Gusenga cyane nibwo uzamenya Yezu. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Ngo umucuzi ari ukuri kubyigana.
uzamenya no gusenga nanone ari uko ubyigana. Aho niho uzumvira ijwi rya Yesu, ni mu isengesho, kuko Yesu Kristu ijwi rye ritambuka muri iryo sengesho, rigatambuka aho habucece, rigatambuka aho ngaho uri mu kaga, rigatambuka aho uri mu bibazo. Usenge rero umukomereho mu isengesho, niho uzamenyera Yesu Kristu, uzamenyera isengesho, niho uzamenyera Yesu Kristu. Ngwifurije nawe kutajya n'umuzimiza, ngwifurije nawe kumenya abo ushinzwe, kuko na Yesu Kristu nawe akuzi kandi akuzirikana, ntazigera namwe gutererana. Mwese mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Umushumba mwiza dushagaye